E aku manukura tēnā rā koutou katoa. Tata ki te rua wiki i te hoki ngātu o ngā kaitoranga pū ki te whare pāremata, me te aha kua are ake ngā taringa o ngā poupou paitara o roto i te whare i te kaha kōrerotia o ngā take Māori. Heoi, hei whakamārama noa mai i ngā kaupapa nui o te wā e wānanga tia ana i roto i te whanganui ātara. Anei a Jasmine Pearson. Jasmine. Ai, ko te rā tuarua tēnei o ngā hui a te kāwanatanga me te iwi. Engari, kai roto ke i te whare pāremata ngā take Māori e tau patu hiana. Nā ko te tiriti me whānau ora kai te mura o te ahi. Tūturu kua tīmata ngā tau patu mō te tau. With the treaty and Māori issues right up front and centre stage, right where they belong. Koina pea te manako, engari ko te karo tau kupu ke te mahi a te Pāti Māori mō Huake. It's not personal. I spent my life on policies that work for Māori. Oh, well, I think he's scurrilous. You know, pick on the most vulnerable. Ko tā winitana inanahi, he maumau moni a whānau ora. Heoi i te rānei kei te kimi whakapāhaia mō ngā whakahoki a te Pāti Māori. The member who raised this issue knows full well his partner received sizable remuneration for advising one of those whānau ora collectors. Well, the allegation is totally false. E hara e aikia Peter Sharples. Tēnō pāpauri au nā winitana i werohia kino tia te kaupapa o te whānau ora. Heoi e hara ko ngai Māori anake kei te whiu kōhatu mō ngā take Māori. Hei tā tēnei me mapāremata, he mahi tinihanga tā nāhinara mo te ture hoko rawa. It's basically just cheating, you know, to change the rules partway through the process, and that's what the government's proposing to do. Kei whanganui te kāwanatanga i tēnei wātonu e hui tahi ai me te iwi. Heoi ko te hanga nei kua toka ke ngā whakaro o te Māori me te Pākehā mo tēnei take. Kei te whakahe hoki a reipa ki te āhuatanga o te whakahaere o enei huihuinga a te kāwanatanga. Hei tā Trevor Mallard i te rānei me kaua e noho tā Wiragana ki runga i taua puari i te mea ko tana hoa rangatira ko he kia parata. Nō reira a tōna wā ka puta aua whakahe hoki. Me te aha, Jasmine, te ahua nei kei te raru te Premier? Ai, he take anō, ka tahi anō kua puta mai, ngā kōrero i puta i te komihana pōti i te rānei, i te takahi tikanga te Pirimea i te rā tau i te wā pōti. Nō reira, kāre iai whai wā ki te paku kōrero mai ki tētahi rōpū hunga pāpāhu i te rānei, nā te rā tau maha pea. A pōpō ka puta anō aua whakatau. Kia ora rawa atu koe, Jasmine. Jasmine Pearson i te whanganui ātara.